Chairman w'ekibiina kya NRM Third Lieutenant Mushabe nagira ngu entebeekanisa y'okwakira President Yona Nungi kandi obwa hati bari mu kumaliriza. Itwe nk'Isingiro tu expecting Muzeeyi Nyenkyakare omwebembezi waitu kandi candidate waitu kandi ogiye omwebembezi w'ihanga. So Isingiro twatiriye mu high preparations making sure ngu twagira rare nungi. Turi kugamba na bamwe abari mu kibiina kya NRM mu district y'Isingiro nibasiima Museveni abo birunje byabakorire k'Isingiro ebirumwe nguuto nungi amashanyarazi amezi n'ebindi bingi. Itwe Isingiro district turi privileged okushanga omukuru w'ihanga mu district zarwo dafitayirani turumu ahabo kuba ikigendererwa cye no protectinga umutameji protecting against ekiri kumanyisa ngo naenda kukuma already byakozirwa kandi nk'Isingiro district ntusima ahabo birungi ebikozirwa n'are mu government ahabo before this government tukatakagira gakora so muri Isingiro district. Dovigo na sima chairperson wa NRM ahabwe entebeekanisa nungi y'okwakira president abo kuba buri omu muri Isingiro nakimanya ku Museveni arikwijiza lya Nyenkyakare. Nyenda kubasha bamwe shonda zona ezisingiro abanyabukanga abanyisingiro south abanyisingiro west abanyisingiro north amagomborora mwena na seru zona mwije tubugane mukuru w'ihanga tumwore ko kushemererwa habi byatkorire. Retired Lieutenant Mushabe yashaba abantu okwija mu kasheshe kare bakakira president. To expecting a president okwija omukasheshe naza kubanzana Isingiro kandi agumizemu azentunga wena abanyisingiro mwetebekana karo mukasheshe tubone go twayakira Muzeeyi kutandikana shahi ibiri za kukiya shamukaga abantu babashyikira mu cyayi. Izobe lya Nyenkyakare President Yoweri Kaguta Museveni kandi chairman w'ekibiina kya NRM naija kubali mu district y'Isingiro hamwe na Ntungamo. Amakuru agagasha kwa Gerard ahimbisibwe ahabwa tayari West omuri Isingiro.